Zdravo drugari, dobrodošli u naš novi video. Ovaj uskrs smo rešili da provedemo malo drugačije. Gde smo to? Saznajte u nastavku videa. Inače, ovo je naš prvi room tour, pa ostanite sa nama. Wow. Gurni se, brata. Wow. Čekaj da vidimo. Oh my god. Imamo i džakuzi. Čekaj da vidimo kako je. Wow. Hi. Je napolje. Tu skabinica. Ja baš. Vule. Tebi se baš kupa, jeli? Evo ću mi skoro. Da vidimo. Imamo ovde krevet za Imu i za Džinu. Za mamu, tatu i Vuleta. Wow, imamo i keksiće. Baš mi se sviđa. I pogled iz sobe. Ukoliko još niste shvatili, mi smo stigli na Divčibare Hotel Royal Mountain. I meni se baš dopada. A Vuletu se očigledno dopao džakuzi. I sad uživanje. Sada je već 7 sati, jako kasno smo stigli, mnogo smo izgubili u putu jer od Leskovca do Divčibara ima 5 sati i više, a je bila i gužva na putu. Tako da smo rešili da obiđemo malo hotel pa idemo na večeru. Ovdje ima teretana, što mi se jako sviđa da sam malo duže, sigurno bih vežbala. Igraonica za decu koja je fenomenalna, kao što možete da vidite. I deci je ovdje veoma zabavno. Pored igraonice nalazi se i frizerski salon, kao i kafić za roditelje, a decu stalno možete gledati putem video nadzora, to jest preko televizije. Mi se trenutno nalazimo na nivou -1 i ovdje se nalazi recepcija, kafe, bar i kafić, igraonica i spa centar. I sada idemo da vidimo šta još ima. Evo nas! Ćao drugari! I sada možemo da idemo na večeru. Evo da vidite gdje se nalazi spa centar, znači mi smo na -1. Pravo je spa centar koji radi od 10 ujutru do 10 uveče. I sada možemo na večeru jer smo stvarno gladni od celodnevnog puta. I evo ga restoran na spratu 0. Wow, pogledajte šta sve ovdje ima. Pa ja ne znam šta da izaberem i šta da uzmem da jedem. A bukvalno mi oči same jedu sve ovo, znači džabe moja dijeta, nema ničega. Okej. I kako da ja odelim ovom slatkom? S obzirom da smo svi napunili naše stomake i da smo siti, sada možemo malo da se igramo, to jest oni mogu malo da se igraju, a ja i Miloš možemo napokon da popijemo kafu na miru, a decu ćemo gledati iz kafića. Dobro jutro drugari i srećan vam Uskrs, danas je uskršnje jutro i naš plan za danas jeste doručak. Prvo moramo da se dogovorimo šta ćemo jesti jer neću dozvoliti kao sinoć da trpaju svašta u tanjire i da ne pojedu, ali deca kao deca. Evo ovdje ima i čokomusli, čija semenke savršeno za one koji su na dijeti i za one koji vole malo više slatkog, to su palačinkice, a ima i uskršnjih jaja u duhu našeg praznika. Nakon doručka idemo u malu šetnju i onda na bazen. A ono što je meni potrebno za početak dana jeste jedna kafa i ništa više, ali probat ću ovu vodu sa citrusima. I krenuli smo u šetnju po Divčibarima, vreme je lepo, nema padavina, ali je baš hladno. Naš hotel se nalazi ovdje u samom centru, preko puta ovog jezerceta, a ovaj parkić koji su devojke upravo ugledale nalazi se preko puta jezerceta. Vole uživa u šetnji, a devojke su u žurbi da stignu do parkića. Ok, idemo. I sada nađemo za tetku i za Anu magnete. Ima li? Ima ovo. Ima ovi kao ovdje. Za tetku ćemo ovaj naptit.
Na stolicu može. Dobro. Ovo je žensko, to. A za Anu šta ćete? Za Anu možemo da uzmemo. Pa, ove dve kao da se ljulje i na grani piše divče. Ajde. Za nas ne vredi kupovati magnete. Uzmi ga i. Ovo može ovako kao da se ljulje. Dobro. Ajde. Ajde, što snimam? Điđo, ovo ide na YouTube. Ajde. Bravo! Ajde, što vam ostalo? Gdje je Maća, vole? Gdje je Maća? Ema, zove te vole. Vukašine. I krećemo u vožnju vozićem kroz Divčibare. Da. Može? Može. Vole, gdje se vozimo, Vole? Vozić, kaži vozić. Čihu, čihu. Samo što ne mora da se govori. Čihu, čihu. Voda. Ovdje je baš hladno. Voletu je baš prijela vožnja, uspavkao se lepo, a Ema i Gina nisu oduševljene što idemo sve na gore, što nas na strani od smera vožnje. Da li će uspjeti da nas izvuče ovaj vozić na gore, vidjet ćemo. Znači ovo mjesto se zove Paljba ili Vidikovac, 1051 metar je nadmorska visina. Ovo dole ispred nas selo Rosići, ono brdo gore gdje su antene, brdo Subjel, Kosjerić nam je pravo preko onog brdošcita tamo iza ono naseljeno mjesto. Znači Kosjerić, u pozadini skroz tamo na kraju ono najvišlje je Tornik. Malo se nazira ona ski staza, vidite, prema nama. Juče se to bolje vidjelo. Onda skroz kao 3, jel? Jeste, ono da, ovako kad je najvišlje što je, pa pravo. Malo se beli možda je prema nama. Znači s ove strane Zlatibor, s druge strane Tara. Odavde može da se vidi Durmitor. Sad isto juče ste vidjeli, znači pravo ovako treba da se vidi tamo malo udaljeno. Tamo iza, znači kad je bolje vidjelo, lijepo se vidi Durmitor. Ovo brdo Kozomor iza Ražana, na ovu stranu dođe Povlen, do njega Jablanik pa Medvednik. Valjevske planine ne vide nam se od ovih borića. Valjevo je na ovu stranu, ovamo, Beograd je ovamo, ovamo i sever. Čačak je na ovu stranu, pa ide Požega, Užice, Zlatko, neka orijentacija.
Da li je hladno, ženske? Hoćemo na bazen sad. I malo u saunu da se Trebam za igrač. Kakve igračke, žena? Pa igrač. Da sada smo bili ovdje. Ovo je dao gas. Polećemo. Promenili smo malo rasporede sedenja u voziću kako bi mogu da nas povuče, kaže vozač. Bili smo svi smešteni pozadnje. Uglavnom, sad smo se rotirali. Oni su otišli nazad, mi smo došli napred. Kao radi bolje vuče. Šta je bilo? Hoću da igram. Oh my god. Ima snega, vrlo malo. I mala snimka sa bazena. Samo nas 3 devojke. Muškarci smo ostavili u sobi. Vulin ne želi da se kupa, a mi ne želimo da propustimo ovo. Tako da krećemo kroz par sati kući. I to je to. A vi nam pišite u komentaru kako vam se dopao ovaj naš vlog. I ne zaboravite da se subscribe-ujete na naš YouTube kanal i da lajkujete ovaj video. Ćao!